Birinci kere Kağıt seni kuşla deb bilgenmi? Senden kuşla etip uçurganmı? Kuyruklu, kanatlı, jeti burun kuşla. Arttan seni kamçılığa jabıştırıp, tavuqtağı uçuğu küzüge çetip uçurdum. Bir gün sabi zamanlarımı kısa es geçireme. Ol, seni bula birinci tüveşu esten çıta ketmeydi. İkinci kere sen tefter bolup geldin. Şkolda tüveşdik. Üstüne yazgan sözlerim ana ata boldula. Seni kudretinden yazarga öğrendim. Arttan sen kitap bolup geldin. Harifle bula oku kitaptan sonra da kitapla bolganын bildim. Eski hem жаңы, tınç hem kıyın anlaşıngan, ahırına deri okup çıkkınçı koldan düşmeyüçü, çuku darmanın orduna hayırlandırılıcı, suratlı hem suratsız, kalın hem cuka, boyağlı hem boyağısız kitapla. Yeni üçün жаңы dünya başlandı. Bu жаңы dünya seni koynumda göreyim. Kuş uçurup aylanan zamanlarımda seni de kesimce sabi dep durayım. Enva bile mi? Misir piramidaları gibi kart göreyim sende. Seni emalga keleçi derim keledi. Sen kerti de ozgan ömürden keleçi bolup kelgense bizge. Herodot, Platon, Aristotel kaydan Sofokl, Eskil, Evripid çıkarmaları, Indiya filosofiyası, Xitay poeziyası, Kutatul bilik, İger polkunu sünden söz, kaplan terisini kiygen tulpar, seni üçün bula jetip keldiler bizge. Bu sıylık kulluğun üçün 1000 kere bir sürü da azdı senge. Seni altından da bağlı görebiz. Ağırsı altına da tabılmazlı kitaplar vardı da. Seni gırcın gibi sıylı görebiz. Tamam gırcın umurunu, hürmeti bu. Alabız kolga. Sen köp türlü kullukunu bacarasa, sүйгенni kağıtı olup, süydürgenge bardın, anı kuandırdın. Kara kağıt bolup da köpleni kançılattın. Sen tilekse em buyurupsa, Kuşkasa em sümçüse, gazetse, jurnalsa. Kino, televizyon bolmagan zamanda alanı oralarında sıyıbıla tuldurala geldin. Seni küçüğünden alkın kitabın süygenleri gibi görgelle köptüle. Kitabın kağıtlarına ağdıra barsan, anı betlerinde köp türlü adamların sıfatların köreme. Alay demeklik, sen adamlıkını, yaşamını güzgüsüze, innet tılmaşsa. Adamla kalamla, birleri canlı, birleri cansız. Bulanı uşatırga bola bolmaz, alaya bardı uşamaklık. Ak kağıtты kalamны жашау, жашау uzun ol kağıtta koyadı. Bazık, ingiçke, uzun hem de kısqa bolumuna köre. Özegi kaçana dereceti ise o zamana dere жашау oyulların saladı. Adam da alay, жашау atlı ak kağıtta kesin ençi ızın sızadı. Bugün men sizge tariximizni betini açkan жазуучуну, поэтni, köçürmeçini, жамаат куллукчуну эмда журналистни Özderlian İbrahimni Jaşı Barispini üstünden aytarakma. Berüümü Barispini Bosağa kitabında okuçusuna sözüble başlarım keledi. Konağı joknu şoxu jok deydiler. Bağalı karauçum, sen konak, men konak bay. Alına tepsi, ol tepsige de aşımı berü halda salayım.
Жаратсаң көлімі аллықса, жаратмасаң көлім қаллықты, кесімден, қонақбайлықны толы бажара алмағаным үшін. Борис, birinci sizge жазып қачан башлағансыз деп сорырым келеді. Ким оға сене тартқанды сізні жазмачылыққа? Uzaktan başlayayım. Olay ben de səbi 5. klasda okuyup olurum. 12 yıl boğan olur edi. Beni egeçlerim paydam egeç kardeşten tuğalla zat barı da salkozda işleyeyim. Sonra İngilizce cihile de bulay hafar ayta keleyle de haman bir uçoçukni söküp duruyor elle. O saatte tabilçi değil anga. Açığa zat yazgan çok, o saatte turda dilinde yazıyor. O bizge turda dilin az yazdı, mabullayıp yazdı, kaydam kesini, übüçesini, işe çıkmasa da yazardı, bizge o az etip yazardı deyip hemen tarkıp durup sanırım. Sonra kaydı nesime şöyle düştüyese de bir gün olamadı, Allah aytkan kaparını canaştıramadı, bulay yazama kesimce. Yazama da rayon gazetke aşırama. Rayon gazet keledi, bir gün bula gazetini bula karasam, bu uzun atıp durdu. Allah ulu kıvanç keledi, ben kesimi tukumumu gazette görgedim ya. Kuvan ama, sonra kuvangallık ama ben alayda kritikana basıp yazganmada. Sonra meni atama kolxozda revizyonlu komissiyanın председателі olmuştu. Atamdan kölleri kalıp sen yazgansa degenini aytıp yönetip sonra keledi atam sen çok yazgan men yazganım. Ona bulay bulganma dep hapar aytadı. Sonra bir canı bula atama söz etkeni bir kez kıynaldım, alay bulsa ikinci canı bula men de çukka jaragan köremedi dedim de aldım alay aylanıp sonra dağı da yazıp tebredim gazette Samet kalanı şkolda yaşamını sünden kaydam o saatte alaydı bulay birinci çetvertte okuyucu oldu şkolga jürgen edet çok oldu bari da значит Mamukka jürgelle sabirle. Özdellen İbrahim'ni jaşı Borispi 21 martda 1941 жылda Üçkeken ilde tuğandı. Sürgünlü açık ırcının sınarga anga tamam 2 yıl tolmagan edi. Orta Aziyada Borispi sürgünlü tölüsünü biriçe gitjeley üdegisine boluşkandı. Ulu gitje jumuş dep karamay karuuna kelgenini etkendi. Borispi жазып begerteden başlagandı. Жазганын Қазақстанда Пионер adlı, Өзбекстанда Gülxan Sabi jurnallarda basmalagandı. Жаш Sabi bolsa da anı çıgarmalarına meyik bağa biçkendile. Köçkünçü Sabileni al jıllada okurga hazna zamanları bolmagandı. Kertisin aytkanda alanış kollaga da lay bargallay alıp da tebremegendile. Karaçay tilde va bütün da üretmegendile derslede. Ol koy millet içinde söyleşirge de jaramagandı. Ol zamanlarda ustazım Karaçay gazet bolgandı deydi bizge özden ulu. Biz 58. yıl qaytkanımız beri. Gazet 57. yıl çıkıp arı Aziyaga jiberip duruyor. Sonra gazetini alıp anda okuy. Bize Karaçay çok okumaganbızda. Karaçay tili zapret bolup duruyordu sonra. O gazetini okup tilge de öğrendim, yazarga da öğrendim. Benim ustazım gazet buldu da. Sonra beri yazıp cevere tebredim beri, andan beri. Bir kere yazganım çıkmaydı da, nek çıkmaydı da, yazıp ceveremedi. O Karaçay, Çerkes degeninde
аңламай, Аллай, мында область болғанын аңламай, аннан немеге жібергенде да. Украинада Черкас деген шаһарға жіберген. Анда табып, жазғанымы да бері қайтарып, андан қайтарғанға адресат аты сөзді етті. Налай башлағаным бірінші. Школдан sonra Борис Бике Сайт Халлай тамам жазар заманында армияға кетеді. Анда Совет аскерінің тізгілерінде аскер теңіз флотта 4 жыл құлдық етеді. Ол заманда кесі сүйгеніче бір қолына қаламны алырча да болмайды. Қайтқаннан sonra Карачай-Черкес Крал университетті баш филология оқу алады. Алайбла жұмышла ишле табыла, алғынча жазу ишлеге кесін толысыбла берелмейді. Бош заман табылса, жүрегі бек қуанса, жарсыса, анда-санда дегенче қаламны қолына ала, жазғанын да кишиге көргізмей бір жанына сала барғанды. Удивляет и восхищает многогранность таланта Узденова Бориса Ибрагимовича. В этой связи хочется отметить, главное, какой бы темы в области искусства не были посвящены его публикации, каждое произведение отличается глубиной, значимостью содержания, четкостью, завершенностью формы, ясностью авторских идей и научности концепции, отточенности, изяществом стиля. Оқудан sonra 11 жылны журналист болып ішлегенді. Борис Би Россия Федерацияның журналистлеріні әмді жазуучыланы союзыны членеді. Районда радионы редакторы болып да тұрғанды. Алғар Ақтава область редакцияда ішлегенді. Өзден ол күнлені сүйі бесіне түшіреді. Ода ішлеген жылларыңызға қалай есіңізге түшірліксіз? Аламат жылла. Олай бұл сағатта шетілі дұда о заманда. Репортер 3D болайын. Бұл затақлайымса, не қолың алып жүрейін, менде да ин башыңа тағып жүрейін. Sonra алып барып, bir mekanizator işley duruyorsa, onu toxtatıb, onlar intervyu olasa, o traktorun işley durğan fondunda, anda tavuşu var, o da kıçırı koymayın, tüzün de kıçırı koymayın. Oğan sürülenemedi, ya da inek savuşu, inek tüyünü olduruptu vallahi, anda sütte sabah çırık demişsin, sabahın dersine. Sen de anamla uşak eti, alamat zamanlı elle. Bu yaş zamanında elle de alamat görünüyor oğlum. Bu saatte kaydına ilanı salayı o uzatında götürüp, o saatte bacıkta. Pek resmi var. Adamlara da işimi de bek oğursunup esme şüreme. Борис Би иге құлдықлада ішлей келгенді. Гитче Карачай райкомда, райисполкомда жауаплы құлдықлада болғанды. Район партияны комиссиясының тамадасы, көп заманны КПСС-ні Гитче Карачай район комитетінде да ішлегенді. Қайда ішлесе да қайсы құлдықта болса да бет жарықлы еткелей тұрғанды. Асият Борисовна, сіз Өзделяны Борисны қачаннан бері танисыз? Қайсы жанынан танисыз? Өзделяны Борис Би'ni мен 80-ci жылдан бері таныйма. O zamanda ол районда партия комитетінде ішлейді. O zamanda түзім мен Борис Ибрагимович бұл бір кітапны жазарықты. Не да жазма işle küreşet деп те bilmeyim tüzü. Алай болса да, орысша айтсақ, серьезный дейбіз да. Тапмол артта келеші кітап дегенін жазғанда чам хапарнаны көрген бәлі сейірсінгенім. Бұл адам қайдам керті, бұл кітаптың авторы керті бұмыт дегенше де сейірсінгенім тüzü. O жылынан бері таныйма. Бүгілікті ва, Özdelyan Борис Би'nin üstüne айтқан заманда, біріншісі жашау іш сынамыда улы болған адамды. Жазып қачан башлаған деп биографиясын оқысақ, мен аңлағанға көре, ол хапар айтып, творчество іштіле жазып, күрешкелі 50 жыл чақлы бір болады. Кесіңіз көргенсіз, қоған болусыз, бұл передачаға hazırlана.
жиымдық сборник дейбіз да, Карачай авторланы талай китабында Борис би жазған хапарла басмалана тұрғандыла. Дағы да Борис бин үстінен айтсақ, ең біріншісі Карачай драматургияға ол энчи үлішін қошқанды. 60-ші жыллада миллеті біз Азиядан қайтып келген заманда, ала қиын жылла болғандыла, құрау жаны бұлада, қайдам, творчество жаны бұлада, жазма жаны бұлада. Бізнекесі, бізді театрыбыз ардерчіда болғанды, алай жаңы аяғы үстіне сіреле башлаған заманы болғандыда. О заманлада оғынақ Борис Ибрагимович гитче мини-спектакльчіклі пьесала жазып, алада ел клублада салынып тұрғандыла. Ол да белгіледі. Анан sonra Борис би талай Карачай жыр болып тұрған жырлаға сөздерін жазғанды. Білесіз, Терезеден жашла жырлаучан әлі бірі праздничная деп та. Хау байрамла алғышнай деген жырны сөздерін жазғанды. Анан sonra Мару Хауышны жігітлеріне аталған жыры барды, кесігіз білесіз. Анан sonra Эңерге үшке кен деп, кесінім бұл «Дом в моем сердце» деген китабында да барды. Талай жырға да сөзлерін жазғанды, ол да белгіледі. Біргесіне алғын бізді культурада ішлейді. Бірда Фахмулу адам, Өзделяны Құрманали деп, мен аны кесін таныйым. Кертінде Қайсычан бада Фахму Сулду еді. Яннан sonra Борис Қочқарұлы деп композиторлығы етіп, ол жырларында Борис Ибрагимович жазғанды. Борис бині үсінен бізге сөз айтқаланы барысы да бір аваздан Борис бині инчилігін, таза иннетлілігін белгілейділі. Да, Радмилан айтайым, мен Özdelyanı Борис бині 1975 жылдан бері таныйма. Bir zdaniyanın içinde kulluk etip işlep durğanbız Sovet Vlasını zamanında. Bugünlükte de birge işleybiz. Ol председатель, men anı zamistitili olup Sovet veteranafta işleybiz. Çıkarmacılık yolunun üstünden ne aytırıksız? Çıkarmacılık yolunun üstünden aytırım oldu. Bunun çıkarmaları bizni Karacay malkar halklarımızga, ömürlüge, yaş tölübüzge, adepge, namısga, sıyga, üretilge yol nögör bolup turlukdula. Söz üçün Bosağa degen kitabında, Ulhuçu degen haparında, yaşauda bola turgan zatlarını açıklaydı. Anı kibik sabilege, ulluğa da ek tamaşa bolup okurça haparları Nasra Hocavla Töre degen kitabında yazgandı. Radmila Keleçi degen kitabın okup tebresi, esin asırı ketkenden közüne kitaptan ayrılmaysa. Ondan sonra o üç gökençili bir kuanıp okuruk kitap. Donmayom sertsedi. Nek desen har adamını, har oramını, har zatını tarihdeçe çıktan taydırmağallay bolğanıça açıklap yazgandı. Bir Karacay elini üstünden bıllay kitap yazılmağandı. Ben kesim terezeçime. Üç gökençili sizge suqlangan deteme bıllay kitapla yazgan adamığız bolğanı üçün ya. Sağ bol Radmila. Özdelyanı Борис бині 80-ci жылланы alından beri tanıyman. Birge raykomda işlegen bizde. O zamandan onaqqa birinci es bilgenim vay sabır, akıllı adam. İkinci tворчествосын bulada şağırey bola keldik. Kitaplarında, gazetlerde, statyalarında köp okuamman. Tin baylığı Fahmusu Begullu. Begullu söz çünkü kuru Bosağa degen kitabında Ulhun üstünden yazgan bir statyası vardı. Anda bulay karasan söz baylığı da ullu, sonra adamga воспитательного характера деп орысша айтқаныма айып етмеңіз. Воспитательного характера Begullu немесі барды, мағанасы бар. Ол андан sonra Дом в моем сердце деп кітабы үшке кендісінен жазғанда башқа зат жазмай, Құранды жазып қойса да, ол уже белгілі жазушы болған етергеді. Кеседе алай тұрғалай бір да скромный адамды. Аллах өмірін ұзақ етсін. Енді көп дин байлығы бізға
Koşarça Allah sağlık verip жазмалар да көп өтөрчө Аллах etsin. Өзden улы эртеден бери Карачай газетinin корреспонденти де. Ол газетinin бетlerinde жөрчүлүккө, малчылыкка, курулушта алчылага жораланган статьялары, очерктери, репортажлары, зарисовкалары, хапарлары терк-терк басмалангалай турадыла. Кайсы бир туткан ишинде да улуу жетишиби чынты профессионал болганы үчүн учу кыйры болмаган бир медаллабла, көп сыйлы грамоталабла саугаланганды. Allah söz vardı, adamını kösüne köre detkenir edip. Ben ol adamga indi televizor gidip tül, bir yolu baka veremem. Kesin tutabilgeni, adamlarla söyleşkeni. Demesi, paraya daşlaştır, oruz çaytırga. Bunlar artık adam çalaydı. Bunun Allah adamla ak süvek diyeler. Bir kavim adam, bir жаңыз назым үстіне де бір статьясы шықса, kesin ұлы жазушыға сана байланады. Мен Алла адамланы жаратмайма, бәрісіне бірге қылығы не мақтанмайды, не ұлы көкірегін кешіне ұрмайды, не мен деп айтмайды. Кесін сабыр жүрткені бегеман сейірданы. Бір жаңы зат шығаңна неме далал келтірген бір жаңы зат. Кешіне кітабы шыға тұрған сағатта қырал ашқаға. Біздің Қараша Черкесияны басмасында. Bijilanı dirişine zaman söyleyip ketken tahmulu, oğlu iyi alamat adamını, alamat yaşını, bizim tengli bizine nazmı boğanı jiyip, kesi jaraştırıp, kesini kitabını çıkartmayıp, anı çıkartkanını bilemem ben anı. Ol adamını namusu da, siyi da, adamlığı da, adebi de boğanı köyüstedi. Mana aytırgızda izleyeyim. Bu adamını üstünden aytırım, kelip tutar, hamanda, yüreğim tolgan etedi. Allah adamın üstünden aytsan, senye de bir nür keledi. Bu nürlü adamdı, belgili adamdı. Meni kölüme kirgen çağ, er kişi bu olurga izleyese adam, anna karasın. Namusu, adebi, niyazeti de üstünde de ol adamdı. Katına varsayn da çırayı, tış çırayın koyayım, bulturayım. İç dünyası seni mukladisçe tartadı. Mukladisçe tartadı da. Bulay ağzını açıp anlatımların keledi. Her sözün yazarım keledi. Her sözü de bulay kanatlı söz bolğançı boladı. Ağır varsam, ağır varsam ha, kirmeyin ket almayayım ha. İşim bolmasam da kirgenitimi. İnte bir kirip, inte bir oruçlu bir sözü vardı, pozitif diyen. İnte bir kesik anı o nürlü yüreğinden bir pozitif bir alayım. Kart basam da olmayınca bir çoğuma carar deyip, alaytip, oturgan deyip, söyleşken deyip, kapar deyip, alaytip gitkentimi. Analında aytırma oldu. Alma tereginden ketmeyip deyip boş etmeyle. Bu ademi battala işine yetişinen tuğandı. Kimge de belgili, bütün Respublika'ya belgili. Allah'ı bir adamet ademi battala işi. Anan işte bir nene düşken olur. Ana. Kur'an okurken sen kulfu düşken de bırak Allah caşa kulfu düşken olur ademi battayıştım ona. Niye canımla da bilimi bile de fahmusu bile de adebi bile de adeti bile de namusu bile de niyesi bile de kesin cürtebilgeni bile de varsı bile de. İki tanıyma desem söz yoktu. Ademi dedesinde anasını karamaşında ben bek caratı yedim. Bölgede tutayım. Komünizm yüzünden sporda işte Türkçe'de gelip beri çam sözlerinde aytıp ama olsa tüz adam etti ademi de o tüzlük barisi sündürü vardı. Birinci cazip başlayan endi nemelerin aytayım alayda da bu rayonda alanın keslerini enci Karaçay gazetinde boğandı şokluktu. O gazetini tamadasen beni atamla kıskadı. Beni Vaypoğlan Seyit, jurnalist, pisatelь oldu. O zaman da en tabu perestroyka boğum çuğa deri, cıvana kalınında
Seyitni nemesini boğanda bu yaşlar da birgesine koşulup talay yaş krujok etip, literatura krujok etip birge öskendili. Ol krujokun üstüne aytıra gerekti. Niye için bar ol anne koşulgan yaşlar bar da belgili nazmıçılar, yazıcılar bolup Soyuz Pisatel'ge kirgendili. Aytayım alan işlerinde İdris Terezelede Bicireni İdris aytılgan o zaman da boluşluk kitap çıkarga Soyuzga alganılay tınç bolmadı. Partiya aytmasa. Sonra kerti fahmuların dalayda o krujokta keslerine idi şkola boğum olur. Appaklan İbrahim kirgendari, Vaypallan Bilyal, Berberleni, Burhan Caşırak boğundu o zaman saatda Alçık dedi şeyde. O talay yaş boğundu. Alan işlerinde İbrahim Nemeler, Boris İbrahimoviç'te. Бариспи жазған хапарла Карачай жазуучуланы чыгармаларынан куралган 14 жыйым китапта жарык көргендиле. Кесини орус тилде Малый Карачай деп орус буклети, Иса имя мужское деген документли повести, Карачай тилден Асрахожа абла төрө деген повести чыккандыла. Ол дагы да орус тилде өзделени Муса абла хапалан адамийни жашоо жолларына аталган китапланы курарга болуштук эткенди. Аланы жыйып жараштырганды. Эсси биргесине иштеген иги тааныган адамдардын үстүнөн да китаплар авторы Борис Ибрагимович, билесиз, Иса имя мужское деп спортла күрешкен өзделләні жашын үсіннен. Яннан sonra да біз барыбызда иги тааныган по чести имя деп Аллах чендетлетсин хапаланы баттаны жаша демей бізде оқу бөлімде талай жылны иштеп турган адамны, улуу сыйы болгон адамдын үсүнөн бек китап құралғанды. Біз har заманда да қарай туручан ек, энди артып да тансыклап карайбыз, окуйбуз. Үшінші шыққан кітабы өзделенің немені Бориспини Иса имя мужское деп шығарған. Иса өзделен Иса жығышучы еді, күшлі жығышучы. Украинаның чемпионы болып тұрғанда әскерде чемпион болып. Карачай жеткен саатта ұзын қару болған адам, мен кесімді танимын о жашыны. Анын үстүнөн сейір материалла жиғандыла. Бұл кесіз жазмаған, екеулен болып жазғандыла. Балыбабла, жазған балыбабла кесі екісі болып шығарғандыла. Бориспи арт көзүүдө талай китапны басмадан чыгарганды. Келечи деген хапарладан куралган проза китабы авторуны кесини эмде окуучуларыны жүрөклөрүндө энчи орун алады. Ол китапта Улху деген сатира повести үчүн өзделени Борис 2013-жыл литература номинацияда Кымшамхал уулуну медали бла сабгаланганды. Келечи деген китабы өзделени Бориспини. Китапта мен талай жылы школда дерс бергенмін. Анда бүгін диктантла бардыла. Карачай тилге етілген диктантла 8-9 классларға, 6 классларға. Диктантларын көп қалатлары, түз етілмен жерлері, тегіс белгесі алмай қалған жерлер көптілі. Бұл кітаптың ішінде қапарларының көбісі диктантқа чыттан да жүкті болмаға кіріп қалышы Алла шейір жат адамның ішінде қалып кетерче. 3 кері 8 классқа, 9 классқа, 6 классқа 3 кері диктант жаздырған мама кітаптан. Еркелігім болмай тұр Алла. Еркелігі кесімде еді, мен кесімді қолымда. Мен жаратқандағы да Улху деген сатиралық халда жазылған шығармада о затына да қоша башқа творчествосында еске ала Кымшаухал улу исламны билесиз Борис Ибрагимович өзден улға 2012 жылда жыйылууда ислам Кымшаухал улуну медали берилгенди. Аңлайсыз кесігі бияғында айтқанымша ол башқа системада, башқа адамлар үстінен, башқа түрлі тамадалған үстінен жазылған болыр еді. Алай болса да ол анда сатиралық халда жазылған шартла қайсы заманда дала өліп кетмейді адамның үстінде да. Ол хуналарға сүйген бір тамада кесін қалай жүрітеді, керті да былай қалай артистча бек сүйіп оқығанма, мен бек жаратқанма. Газетте китапқа шыққаншы да, газетте шыққан етті, бірінші Карачай газетте көп адам сүйіп оқығалар деп тұрама. Біз таныған алғарақта ішлеген тамадаланы шартларын үстінде де көре болыр ек, алая ол орысша айтсақ жиымдық собирательный образ болыр, конечно же. Ekibetliliği bulmadı. Yani Boris tüz adamdı. Bir gün de görünüp de söyleşebildiğini kesin. Bu rayonda Skromny de var sözlükte. Allah Skromny adamının biri de.
iki adamdı, milletini yaşavın başında biledi. Üçkeken elde tuğup, atası askerde kalgalıkka. Arttan köp zatını, o birgesine ol krужокка жүрген жашла барлы писательler, ол kitaplar çıkargalar. Ала да birbirlerini de bu aladan возрасты bu Murat Kolun üretken detken yaş kaldı. Paris. No, kese talay zamanında işler akatı bol büyüdü, ikisini östürgenge kıyım olur edi. Zartlar martlar tala gerekti birinci. O zaman da kitapları da kavun çalmaydı. Bu ahır yıllarda hem de sağlığı da Patrosla bolsa da talay kitap da çağırgandı. Emi kitaplarını, bu kitapını da memlekesi belgeni de bu Bosağa degen. Bu artta çıkan, arada Karaçay Gazet'te de çıkan nelerinde görgensiniz. Karaçay Gazet'te çıkan bir povestçikine atıpla biz menkesin önemi takva sanat o etilgen cılığını sağlığa gerekti etken zatını. O zaman da o çıkarmasına atıpla Kırmışam Kalıç Denyağa dikkat edip literaturada en ulu nemegizge olcunda etilgen zat dep sanalatda Allah Kırmışam Kalıç'ın nemesinde maydalını dalgandı berisi. Anı ketti de okusan da neyse Demengili tili vardı, Karaçay tili uçkara zatı yoktu. Bugün klasik dersek Karaçay literaturada çıktım daimi yoktu berisine. Борис Пикесі да айтуға көрі чам хапарланы жазарға бек сүйеді. Аңа керті чам хапарланы ұстасы дерге болдық бұз. Алая өзден ұллуға қарасан, ұллу чамчын ақырдача адамға ұшатмайса. Сабыр, қар сөзін чегіп, тінтіп айтқан адамды. Ақайсы үгі жазылады сізге повестлемі, хапарланы? Чам хапарла. Чам хапарла. Bu қалайда болсын tap geledi o kesim suygunca geliştirese de o çamın akırdağını köpüsünü alay çam kabarlarına çalışma. O her kitabıma da elki türlüleşeme. Vay tuz kabarla. Ondan sonra çam kabarla. Ondan sonra neme daha oyumla dep de bir boşama, oyumla, kolaydırma, nemece aytsak aforizmde. Kesim kural Allah. Alayı bardı söğüşün. Жаңы romanını geroyu kimdi dep sorar. Ahırınadır kim okup çıkalsa o. Карачай Малкар прозаны байлыкландырууда өзден улуну чыгармалары тыйынчлы жерине аладыла. Аны чыгармалары теңликни, шоклукну, кишиликни, жигитликни, жумушаклыкны, сабийликни татлы арю дуньясына жол ачадыла. Борис Пини эң бек сүйген жазуучуларына көпле санайдыла. Борис Пи Кесуа кимни окурга сүйгенин өйсүндөн суралмай кое алмайбыз. Жазарга сүйген адам окурга да сүйеді. Сіз кесигиз не китапланы окуйсуз? Кандай авторларны окуйсуз? Endi okurga kerti de suygen adam аны bek köp okuyama. Keçe tanga deri juklamagalay tang attırgan kat bolu okuyor. Köp avtorlarını da suyem alay bolsa da Orus literaturada Lermontov, Чехов, Шолохов. Карачай литературада endi Kara Köprüge жеткен жоқту. Söz үшін vay tili bola, zat bola. Kara Köprü. Ondan sonra ol endi boşalmagan etti Kara Köprü. Anı ayağın Tobollan dahir жазғанды, тавлаға тавыш деген. Аны bir stilde жазылғалы да, tap жазылғалы. Аны ondan kalsa endi bu poeziyalar görüşlerinin içinde Batçalanı Musa, Baypalanı Pilav, Bıcılan İdris, men çünkü, men yarattım.
Карачай тилini Бориспича терин иги билген адамла бу сагатта районунда кой бүтөв республикада бек аздыла. Не терен маганасы болгон чыгарманы да жазарга колу келеди аны. Бүгүнлүктө эң оңлуу жазуучуларыбыздын бириди. Алайя бизде литература ветле болмаганлары себепле өздөн улуну творчествосуна тыйынчлы бага берилмегенде алкын. Критика бла критикленуга калай көрөсүз, Борис? Критиклеге мен былай iyi карайм. İyi карайм, алай болганлыкка кимге карарыкса. Бизде критик жокту. Ne kritika yok, ne bibliografiya yok. Har kim kesi yazar, kesi yazganda, kesi kovana aylanat. Bulay yazarga gerekti, bulayın bulay yeterli gerekti. Bir ötürü adam yoktu, bizde yürümeydi. Ne mi? Yoktu kritika. Anga kıynalama sözsüzde. Бориспини чыгармачылык ызы мени көлүмө гүлден толу түзчө көрүнөдү. Узакта да Карачай малкарны баш кириши миңи тау көрүнө. Фахму мийиклигини ызы ол кадаманы төппесине элтеди. Өзден улуну хар жазганы, хар сөзү жашау байыр алмасча байламладыла. Аны повестлеринде ичибизде адамланы халилери толусу бла жазылыпты. Зенова Бориса Ибрагимовича я конкретно знаю с 1964 года. Борис Ибрагимович прошел путь от морского офицера до крупного литератора, который работает, пишет на своем родном карачаевском языке. Но я горжусь, что у нас есть такие писатели, как Узденов Борис, Апаев, которые прекрасно владеют родным языком, и они написали много книг на различные темы. Борис Ибрагимович прошел как рабочий, как студент педагогического института Карачаевский, получил диплом с высшим образованием, с красным дипломом. За период работы в производстве он показал себя дисциплинированным работником. Работал он в органах, партийных органах. Сейчас, в настоящее время, он трудится начальник отдела ветеранов труда и войны. Борис Ибрагимовичтин дагы да бир шарты ол куруу фахмулуу адам деп. Фахмулуу адамда көп болурла, кесигиз кууган болурсуз, крал иштеди, партия иштеди, иштегенде да, жамаат иштеди да. Ол себептен жууаптуулук деген сөз бар да, керти да окуучунун алдында да, миллеттин алдында да жууаптуулугун аңлаган адамды. Бориспини чыгармачылыгына бир сейир күчү барды. Анын азмуларындан, поэмаларындан, хапарларындан урган жылууну, огурлуулукну, таза ниетликни окуучу туура сезмей калмас. Жазуучу Хапчаланы Маммед кыскасы бла жазып терен магананы берген Антон Павлович Чехов болгонду да. Мен өздөн улууну тизгинде аны катына саллык эдим деп жазганды Карачай газетте. Сиз Бористи не жанынан таанысыз? Творчествосу бла таанышмысыз? Мен кесим өздөл адам болганлыкка кыска жууктугубуз жокту. Мен Бориспини Совет властынын заманынан бери тааныйм. Улуктукта иштеген замандарынан. Андан sonra да последний bir 15 жылны общественный жумушчуларга түбөй турганбыз Бориспиге. Творчествосунун үстүнөн не айтасыз? Творчествосунун үстүнөн айтайын былай. Энди Карачайда алай сөз болот былай. Асыл адам деп былай. Мен Бориспини аллай адамга санайм. Асыл адам деп адамны иманы, адеби, намысы болгон аллайга былай. Bu adam asrı скромныйден көп китапларны жазып, биягындагы айттылар болла, адемейни үчүн почести имя Иса, имя мужское редактировать этип, кесим булай второй планга салып коят. Аны үчүн мен ол адамны бек сүйөм, бек сый берем. Айтайым, бек жаш заманымда, булай партиянын күчлүү заманында булай ак үйгө кирсем, ол адамны коркуп алай сүйөйм, былай коркуп былай. А последние 15 жылда уже иги билгенимде творчествосын, адамлыгын, чамын уже коркпаганлай сүйөм, уважай этип сүйөм уже. Аны айтканым болгонунда болгон китаплары да аламат, былай жүрөгүнөн жазылганла, болгондо окуганма,
Bu kesini avtarlıklarında ma Keleçi degende begi kitapçık. Bu da begi kitap kaparla bek suyup okurukla okuvçula. Былтыр çıkan kitabı da ma Bosaga deyin kitabı. Bunda даже Булгаков'ны Собачье сердце degenin Karaçay'a перевод etkendi. Так что bu kitapны Karaçay tiyatrımız, dram tiyatrıga spektaklге salga bolduktu. Özden ulunu çıgarmacılık jolunda em ullu orunnu, жазарга da em köp zamanı ketken Tuğan elini üçkeken nöysünden orus tilde жазылган kitap «Дом в моем сердце» alады. Талай жыл мындан алга басмаланган орус тилде жазылган китабыгыз «Дом в моем сердце» окуучуларны эслеринде бек терениз койганды. Бүтөө Карачайга белгили болгонду. Биз Üçkekендин үстүнөн болгон затны бир китапта табып кубанганлыкка сизни бек көп күчүгүз кеткенди. Нече жыл жыйгансыз информация бу илмий излемишни жазарчы? En birincisi ilmu işte de baytarlık tülme. Neçü desem ben ana ilmu işçe yazmağım mı? Ol ilmu bula küreşken adamla yazgallar bolsa ol ne kandidat dep ne başka dep ilmu daraja bergide bolur elanga. Neçü desem ben ne geliştirip ilmu işçe geliştirip yazgam mı? Anda kesime akılımı aytıp koygandan sonra da 200'den artık istoçnikte tayanamam ben. Aytkan haberim var da tüz bolurça. Bulayın aldağan et gitti, bir şeytanlık tüldü. O canımla karasan, bulay ilmi uçça yazılgandı. Alay endi, ben bir haber aytırga zeginamda, tüz bir haberçiça. Tüzü aslamısına Üçkeken üstünden yazılgandı. Üçkeken de kitabın atın alay tak koyarga bullu vadi. Alay tak koysan tap da bullu vadi. Ne söylesen bulay tüküne kirgen adamın Üçkeken de görürse o bu Üçkekenin üstüne yazılgan körün ödep algan da teri gel. Dolmayım sertse de gelin olay karayt da neyin üstünden dolu deyit de getet söz. Alay hemen iş edip salgan bana olay. Ne söylesen har adamın yaşagan jeri olanı üyüdü. Olanı bağalı köredi, siyle köredi, yüreğini tereninde saklaydı. Kalayda olsa da, sen bulaydan mısa, Amerika'dan mısa, kayda Moskva'dan mısa, kayda olsa da, oltuğan jerin, yaşagan jerin siyle körünedi. Anı sebeple atına da alay ataganma. Orusça yazganıma dokumentlerini, bir kavim dokumentlerini Karaçay çağa görüşürsen, mağanaları tolgan aşınmay kalan. Anı sebeple. Kitabullu kitaptı bir 10 yılını küreşkenine köp kıyın salgan tüzü. Anda bu Üçkeken gitçe Karaçay'ın yerleri halkın Karaçay'a kirmey turgan zamanından başlap kallay jerin üstünden kallay davlaşıpla barganların üstünden anı kaparında aytkanma birinci kalay köçüp kelgenlerin üstünden de aytkanma jerini, suunu, havanı, adamlarını, kaydam canavarlarını, kallay canavarla boğulların, kallay çıpçıkla boğullarına veri bulayda kallay yaşagan üstünden de aytkanma kaydam. Ondan sonra bulayda canlı yaşamını kuraganlarını, kolxozlarını, öllerini kuraganlarını üstünden bundan arı Aziyaga köçürülgenini üstünden anda kalay kıyıldık görüp, kalay işlep, kalay yaşaganların üstünden millet anda kıynalıp yaşay turgallayıp, bunda ne bola turgalların üstünden, Karaçay'ın rızkısını kimle çaçkalların üstünden daytama. Ondan sonra beri kuanıp kaytkalların üstünden de yazılardı kaydam. Askerde Kazavatta boğalların üstünden aytılardı. Endi barın da aytırga kolumdan kelmeydi. Alay bolsa da o Üçkeken'den
кеткенле, Üçkekeninden ketip kaytkanla alanı başka tizimleri salgan manemeli. Kaydım suratları, kartları, ötken jigitlikleri bir kavimlarını aytıladı. Ondan sonra o bulayda Karaçay Çerkes dep anlayımsa Çerkes'ten ayrılayıp degen bir kampanya bolgan edi. O zamanda anı üstünden de kapar aytan var. Kalay bolgan üstünden. Bu bundan arı yaş tölü Üçkegençide yaşaganlar, yaş tölü bundan arı halleri, yaşaguları kalay bolga gerek üstünden nasihat etirge de küreşken mi? Kitapны 510 beti bardı. Anda bolgan suratlarını sany 200'den aslandı. 19 başı bardı. Har başta avtor bir temany alıp, anı tolu açıklaydı. Dom в моем сердце okuan bu kitap gitçe Karaçay'ın har adamını tapkasında bulurga kerekti. Spravочникча, arxiv kitapça bolduktu. Har kimge de demey koymaydılar. Ma bu kitapны üstünden Dom в моем сердце деген kitapны, Üçkekenge atalgan kitapны kesibile uşaq etken bolus bilesiz 10 yılın içinde yazgandı. 10 yıl yazılıp turgan ma bu kitap. O alay boş yazılmagandı. Артында ма былайда указателінде 1000 адам болур. Былай 1000 адамны үстүннен калай алайда болсун Üçkeken ол кеси район аралыктыда районун үстүнөн жазылады. Көбүсүнө Куру элинин үстүнөн болуп калмайды. Ол сүйсөң да бүтүн районун үстүнөн айтырга керек болот да. 1000 адам калай алайда болсун районунун өсүмүнө кайдам кесини Ниязда үлүшүн кошкон адам ата айтылмай калмаганды дерчи адама bu kitapta. Кайдам артыксыз да бек район курулайланган заман 20-нчы жылла кайсы бир санагатта мен билген сөз үчүн bu гуманитар сфера дейик да. Окуу жаны, культура жаны, артык да бек кесини калай айтайым, энчи оюмунда айта 90-нчы жылла кырал оюлган эң кыйын жылла. Кими переворот дейди, аңа кими революция дейди. Аллахка шүкүр, ауыр сөздөн айтмасак да, ол har барыбызга да жеткен, көргенбиз да кесибиз. Кырал оюлса, ол барыбызга да жетмей болмайды. Кыруу кайсы жаны була карасак да. О жылларда да кайдам миллетибиз да, республикабызда кайдам Ардерчи область болуп турган эсек республика болду. Калай болсо да миллетибизге энчи жол сайларга керек болду. Кайдам көп катышуу болду, миллет катышууларда болдула. Аны барысында кесини, үсү биле кесини, жүрөги биле, эси биле өттүрүп бу адам айта билгенди сау болсун. Көп затны эсимдеги булайды, мен аңлаган булайды деп коймай, орусча айтсак, сапорайна документы да. Кеси архивте да иштегенди Борис Ибрагимович, кеси районну мүлкүнө ону өткөн комитет по имуществу дейик, анда да иштегенди. Аны буган да айтканым, керти да иш сынамыда, жашоо сынамыда улут деп айткан эм да, харнени да жик-жигине жеттирип, терең аңлаган адамды. Мақсатта kitap koluma alıp durama kitabını koluma alıp durama. Dom моем сердце деп турат. Керти de anı yüreğinde Üçkeken el, anı üyüdü. Anı ol üyü boğan, taza Müslüman, taza innet yüreği bile açıklarga küreşkendi Üçkeken elini. Anı dışında kalmayın. Başka ellerini de koşa, aladan da ölüş koşa. Anda yaşayan adamların da yüreklerini jarata alay kurağın bu kitabını kurağın şu angamin sansız sanalsız bir sürü de maktav olsun. Burada bir kuanama. Vallahi haman en mabını köreste min çecerden de salganıma. Köp resme. Beni bu kitabını çıkanıma sözcük olmaz. Mavla birinci açıp mavlayını etsem de Mavla etsem de, mavla açsam da, birinci. Mavla 45. etti, cazbı turadı. Terezeni, kalkoz terezede kalay kurallarının üstünden. Mügerlik, Allah zatlarını, tavarişistva, Allah zat, köp zat, anı üstünden cazbı turadı. Men muzeyini işçisi mi? Burada kimse süyeme muzeylerini. Anga canını da verip koyama.
Çoğum da ayamayım, açağımı da boşağımı da ayamayım. Kıynalgan kıyınımla çukka sanamayım. Söz mahbum inge kerekti. Gördünüz mü? Ben bunu kayda bolsa da izleri keregim. Bu uca kitapta verip durat meni. Kallı ulu boluştuk öttet meni. Men Varisini ötтерен tanıyma. Köp жылларны Немекиче Карачайны радиосунда иштеп, Карачайларны, Киче Карачайчыларны ишлеринен көп материал жыйган. Геройларны, ичкитлерни, işçilerini, mexanizatorlarını, malçılarını, inek sağıtçılarını, kalgan adamların üstünden. Anı barında talay жыл өткенден sonra, kral şaşılgandan sonra, Дом в моем сердце деп орыс тілде шыққан кітабына шығарған еткен. Анын ішінде 1500 тұқым барды, Карачай тұқымла. Бұл кітап мен көліме келгені біле, қар үшкекеншінің үйінде, қар киче Карачайчының үйінде тұрға керекті. Нек десең, мұнда болмаған сейір зат жоқты. Жашаудан, тарихтан, миллетini қалай өскенінен, қалай қайтқанынан, алғын 18-10 өмірде орыс Кавказ ұрышының үстінен, миллетini қалай өскенінің үстінен, культурадан, спорттан, қайдан башқа жашаудан, ұстазларының үстінен, сауытшыларының, малшыларының, işçilerin üstlerinden көп зат жиылған. Бұл кітап орысша айтқан сағатта настольная книга Карачайча тепсіде тұрға кітап болға керек бұл кітап. Бір сөзбе айтып қоярға бек қиынды. Мұны еткен іші Прометейный ішча бір затты. Мен мына дәрді шыққанды бір кітап Мараның ішінен, қалған жердің ішінен мұнша тыңылы, мағаналы кітап шықмағанды. Ол орыс тілі жазылған, кесі де әрветілген, тышыдайге, қағытлардайге көп жылын сақланырық. Анын тышында да мағанасы ұлы kitap, Allah'ı kitaptı, satıp alған Бегеман Қуандық үйінде тұрға керекті бұл kitap. En bek жаратқаным ол орысша жазылған kitabı. Дом в сердце мое деп. O iki kitapını қалғанларын сеген аз етіп айтмайма. Бұл iki kitapın орысша жазылғанını. Аны орысша айтып, milletке аңлақтарға разıyım ben. Ne şu desең, ол Құру Карачайға деп жазылған деп білді. Энциклопедияды Малый Карачайға алайда жазылған адамлар Немені Üçkekенді районuna adamlar жазылғалылар. Belgili adamları. İş bilada, sınav bulada, ne bilada, sıyla adamlar жазылғалылар. O sebepten yaş dölü okusa Cüvü adamın üstünden okup koyarıktı. Anasının kardeşini, atasının kardeşini. Eş kardeşten tuğan zatını. Köp kitapları var, radyoda da köp kıyını var, milletimize kıyını köptü. Ente işleydi. Bilesiz rayonda председатель Совета ветеранавты. Ну, тағы да мен бек залим жаратқан, орысша жазылған Дом в моем сердце деп кітап. Мені үйімде 3 kitap vardı. Üçüsü de бұлай настольный kitaplarla. Значит, biri Ademey Battalov'un üstünden. По чести имя. İkincisi о себе, о времени. Musa Magomed Aliyevич'ni. Üçüncüsü de Boris ne Дом в моем сердце. Üçüsünde bol 3 kitapını okuған Карачайны üstünden, tarihinden, Sovet властынан başlap, Союз развалится еткеншіне дәрі хапарыны полностью білге болдықты олай. Алай жазылғанды, бұл кітапта кесі коммунист болып тұрғалыққа, коммунистлерінің игіліктерін де, немелерін де, қияуларын да жазып, қияулары var незат болған кесіңіз де білесіз, бізді жігіт жашларымыз ұрыштан қан төге тұрған заманда, мұнда колхозник Карачай деп Карачайлы миллионлап шығала жиып, самолетле етіп, аңа благодарность келіп, Сталинден, а жылына аяғында депортация деп көп немелер болғанды. Так что мұнда напутствияда жазады, немеде жаш адамларға, Союздың заманда резко социализмден капитализмге көшкені бізге как переориентироваться дегенше
Sonra kesimde kuanganım, vay men de bir 8 yıl boladı. Men kesim terezeden mi? Saatten arsada turalqa. Men de bir 8 yılını terezenin üstünden material jiyip turuyum bulay. Sonra kalay жазарга bilmeyin turuyum последовательность. Endi bu kitapını körgenimde kuanıp ma bu neme bula men de бардырама. И пользуясь моментом терезечилеге булай bir хочу обратиться, значит, köprek informatsiya bergiz, terezechilerde köp tile tire jigit yaşlarımız, Karaçay'ın bir geroyu var, dalanı biri terezeden de, участник Parade Победы Tambiyev Abdul, dağı da köp yaşlarımız, bulay tire adamların üstünden informatsiya kerek buladı. Terezede rayonda Üçköken'den sonra даже Karaçayeva Çerkesiya'da Üçköken'den sonra tereze ekinçiydi memesi почисленности. Sonra Anayit Hanım tilegim Bulay saatte современный yaş adamlarda da tire yaşlarını kızların üstünden burundan da atalana babaladan hapar bildirip bolluk ise Terezede Erkelyanı Hazreti Ali İbrahimoviç gelseyiz. İlice rayonda Borisbey тоже İbrahimoviç'ke ben kuanıp nemetrik mi elektronik poçtalarım zatım da vardı. Kesin bek demetken olur ama Üçkökençi oldu. Üçköken'in üstünden cezara gerekti. Seyit Nur'a Cengil Üçköken'in üstünden köp zatları çıkman derken bunların da birden çıkarıp ketamın burada çıkmıyor köp zatında. Üç Türkiye'de sanayi olur anda kesinen o malla kitap edip çıkargan da Üçköken'in üstünden o kitapın içinde bu eline Muhan Demenli'miz adı el kurallarında böyle düşmekte baytırgan oldu. Hoşundan da arabarda o kesini tiliyle, kesini coruklarıyla etkintlesek de ayıbı çoktu. Birincisi bu özbellerini Ulluk Karaçay'da en köp müdedileri sanırla en mutkumda da özbelleri. Özbellerini üsüyle cuğubla, tenibla, uğurla baylamla, Üçköken'de zatlarla, Karagan tergide bulup o da emin orasılar kaça естественно zat. Kenti olan zat. Kesini Üçköken'de ül kalay kurallarından başlar. Kaysı kulluk beşlegellerine başlar, niye cumhuriyet dillerine başlar. Anıkla bir gele Üçköken elde demengili adamlar kurallarından ahırına verir. Bu ensiklopedist kitap okuyan kese çıktı ayıbı çok. Nere bardan içinde kesini cumhuşak her kimi de yazan adamlar. Bu salamırla kesini anı belgelerle yazan kesek de çıktı ayıbı çok. Bu demengili kitaptı. Bakalı cemaat, televizörge karakalla. Bu adam kertisiyle adamdı. Pakmulu adamdı. Adam bunu aytkanına tınlarca adamdı. O sebepten ette kaytarıp ama bu kitapını Orsullu aytalayın Nastolli kniga ettiyiz. Bulay endi ustazlarga da kerek bozduk olur. Bu kitap amalsız kerekliге sanayman. Mena kral işçiligi, municipal işçiligi, sözüçü sizniçe jurnalistliге, kalay aytayım, kulturada küreşken adamlarga, oku bölümde işlegenligi, bu kitaplar men amalsız kerekке sanayman. Nek deseng ma kelsegiz körlük söz bir adam alıp ketse zana izlep başlayma ne boldu dep. Методическое пособие дейбизде кайдам кырал улуу мероприятие не байрам этерге керек болду. Анда бир затны терисине айтырга жарамайды. Ол себептен Борис Ибрагимовичтин китабында калый эди, ма экинчи китабында Али Баталбеевичтин Малый Карачаев в 20 веке дегени столунан кетмейди эле экиси да. Дом в моем сердце. Я бы назвал эту книгу «Учкекен в моем сердце». Эта книга потребовалась огромного труда, он очень усидчивый человек. От начала 1921 года до сегодняшний день он все события, партийные, социальные вопросы, производственные вопросы, рост благосостояния людей Учкекена и Малого Карачаева в целом, он охватил все стороны жизни Малокарачаевского района, в особенности села Учкекен. У него есть прекрасные книги, которые показывают красоту карачаевского языка. Даже
Он так владеет карачаевским языком, что он Булгакова «Собачье сердце» перевел на карачаевский язык. Это надо до того понимать карачаевский язык, чтобы перевести его на родной карачаевский язык. Борис Ибрагимович талантливый человек, прекрасно владеет русским языком, еще лучше владеет он литературой и письменностью карачаевского языка. Это единственный человек, который может выступить в телевидении на карачаевском языке и вести дело производства на карачаевском языке. У него где-то около 10 книг, о которых он пишет только на основании богатства карачаевского языка, и его литературные произведения прекрасно читаются. Я люблю этого человека, потому что он пишет то, что было, и то, что должно быть. Рядом с ним я ставлю Апаева Пиляла. Апаев Пилял стал единственным драматургом с 1985 года по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесии. Это два писателя, которых я люблю и уважаю. Дай Бог им долгих лет жизни и больших творческих сил. Kitabıgızda üç kekenini kuralganından bu saat zamanına deri жазгансыз. Akesigizni yüreğigizde üç keken kalay orun aladı. Teren orun aladı. Ben de elin suymayan adam olmayın. Elin yerin suyarga kerekti kimde. Ben de tuğan yerimdi bulay jaş zamanımda dışında ösken ben Sölçün Asya'da. Alaysız bulayda yaşap turama, bulayda yaşarık mı, bulayda kallık mı dep turama. Anı sebeple en sıylı yerge sanayma, en bağalı yerge. Mene Sölçün başka yerge köçüp yaşav joktu. Men aklıma göre olaydı. 2 жыл мындан алга Борис Биненте бир сборниги чыкканды, Босага деп. Автор ол хапарлада таулуу адамны жашоо жолун түз айрып суратлайды. Хапарланы окуй барсаң, сен кесиң да ол адамланы бириче көрүнөсө. Хапарла түрлүү темага аталыптыла. Булайда үй туткан ана, жаңы жеткен кыз, жаш адам, малчы, кулдукчу, саудугер, кызганч, сөзчү дагы даны кибикле. Аланы ич дуньялары, дуньяга карамлары, кеслерини жүрүткенлери, айткан сөзлери бир ишартадыла, бир сагышландырадыла. Тура айтырым Өзделен Барышбини Боса деген китабы. Китапны içinde көп şehir материал бар да. Орыс тілде Булгаковна ит жүрек дегенде көчірген де, Мөлек деген пьесасы бар да. Бірін қойып бірін айтырға жілейме. Мені Барышби құрын хапарла жазмағалайына. Мазму да, хапарла да, роман да, повесть да. Анын дышында драматургия біле күрешкен адамды. Мен аны Алла пақмысы болған білейін. Бұл жолча, шейір бұл асыр көп сейірсінген көздерінен жаңқыла келіп оқиын, Мөлек деген немені жазмасын, Мөлек деген пьесасын. Адам көріп оқырчады. Анын дышында хапарлары, көп хапар. Жашауыны сүннен, сүмеклікні сүннен, жігітлікні сүннен, адамны қалай алдарға іздегенін сүннен. Мұны жашауда көп зат болады. Табиғатын үстінен, қайдам башқа затлардың үстінен көп зат жазылғанды. Мұнда 5-6 хапары, адам жүрегі қиналырша хапарлары барында сүзіп айтып барға бір немеге темаға қиын болдықты. Алай болса да, бар кезуде бұл сағатта Карачаев литературада бір-екі адам барлы Карачаев тілде жазған. Негесе де киче күннен башлап сәби бачқа қайген сағатларында, сәби сәт деп. О күннен баштап сәбилеге орыс сөйлетелі, ұлырақ болуға келеге ала кетелі, шындайлана алла қайтып келелі, ана тілдерін ұталла. Карачаев тіліні кескін білген, тамамеге аңлаған, мағаналы сөйлешкен, жазған сағатта да сағыш етіп жазған, айтымлар ұзақ болмаған, қысқа адамның жүрегіне бір қауым айтымлары қама ақыртын керіп барғаншалай керелі. Бір қауым айтымлары адамны қуандырған әнтелі, бір қауым айтымлары жылатқан әнтелі, бір қауым айтымлары күлдірген әнтелі. Қайсып немесінде де, жанрында да ішлегенді бұл жаш. Болмай шықтым, кітаплары да Босаға алғын немелерде келген болып, бері
Kesin alay çamı da etken var. Sen ana yazmanı görsen, adamı da seni bir zatla eder edi. Ve beni köçürgen de Sabahçı sertse, o Karaçay tilge köçürgen. İlk yürekte orus tilden köçürgen de deyip, Bulgakov'tan, Allah zatın da salgat. Oksa tili de bir de alamat tilde. O orus tilde oku Allah, anı barından larıkla. Ana aytkanım, meni karnaşlarım, bizim atalarımız, men atam da Kazavatta yaşadım, bu düşüp Kompartiya'ya da kirgendi. O zaman da vaspitaniyalarda başka türlü bulundu, tüzlük deyip alay bararlar. O zaman da sözlüge biz başka türlü karay bulursa da, o zaman da tüz adamlar bulurlar, alan işlerinde de. Kralını örge salkanlar dala bulurlar, kralını tutkarkallar dala bulurlar. Sonra o sözlüge, ol da karay da alay demege, saat da bolgan yaşavga karasak, tesliklerini görsek o zaman da köp zatı gibi olan göremeye biz de aytabız alay sonra sözü yoktu. Bu Karaçay keskin tiliyle anı bere de biledi, anlata da biledi. Xaparlar, pyesalar, povestler, çam xaparlardan başlap siz yazmağan joqtu. Men esimde Embek Bosağa degen xaparıгыз kalgandı. Tüzün aytırga ahır tizgillege jetkenimde жыламсыраган da etkenim. Sorum, siz xaparlarıгызга geroylarını kaydan tabasız? Yaşavdan. Meni çıkarmalarında geroy bolmagan joktu. Tüz işçiden başlap, mekanizatordan başlap, ustazdan başlap, doktordan başlap, studentten başlap, profesörlara deri. Bari da askerçilerin de koşup, bari da men kesim körüp sınagan adam valla bari da. Ustazlığa demede şkolda okuyanımdan bileme ustazlarını, halillerin, işlegellerin, instituttan bileme profesörlarını, haydan mı askerden bileme askerde kulluk etkenme de. Çayınız kosmonavtlarını için yazmağam var. Niye söylüyorsun kosmonavtlarını bilmeyeyim mi? Çayınız bir kosmonavtla tüveşkenme yaşavımda Şatalov'da. Sovet Soyuzu'nun 3 kere geroyu, 3 kere nemeye çıkan, 3 kere, 2 kere geroy bu anda, 3 kere kosmoska uçkan. Çayınız anı bir kere tüveşkenme bir kosmonavtla başkalarına kaparım yoktu. Yani benim çağırmalarıma geroy etip kosmonavtlardan kişinin sağlığa madarım yok. Ne çürüyorsun ben alan yaşavlarından işlerine kaparım yok. Az kalgan kaysı da kaysı işte işleyen vardı beni görevlerimde. Tüz işleyen, halal işleyen dedim. Sonra da ulku alıp işleyenliğe deri var. Görevlerim. Tengeni Biçilana İdris'ni çıkarmaların jiyip özdellerini Boris Qoballanı Mahmud da redaktorluk etip İdris'ni sıyın köre avuşkanından sonra kitabın basmalağandıla. Ol kitapqa da köp kıyını ketkendi özden ulunu desek aldarıq tülbüs. Anı üçün ol kesine bir süre uspas da izlemeydi. Anı ilgilingen halisin zatının fayda aytıp mevkişi de getir alıp durmayın. Aytamada 60. yıldan başlayıp ahit günleri birge aylanganız, birge yürügenimiz, birge okuğanımız. Bizde alaydı adet. Önde İdris Bula iyi tengli edik, birge de okuğanımız. Bir yazıcı payet ne de başka ne bulay tворчество iş, bulay küreşken adamla avuşsalar, unutulup kalarlar. Anı kaygısını etken kişi yoktu. Her kim kesini kaygısını eterdi. O yazgan çıkın bir çıksa degen aytıp. Sonra İdris'a kerti de alamat yazganlarını, o filosofiyası, her nazmusunda ulu filosofiyası boğadlar. Ayet, bulay bir 3-4 kitapçığa çıkanı, bulay yukarı. Sonra çıkmayı durgan zatları da bari. Sağış ettim de bulay değiştirip bir kitap edip çağırsak.
ekenini aytıp жыйыштырдык. Анда неме да редакторда кетти Кобалана Махмут. İkisimiz de görüşüp yarıştırıp çıkardık. Ben de endi al sözünde yazdım. Bu kölüme kelgeninde ettim. Bu ilginç etkenge sanayma. Ne düşünürsen endi o adamların eslerinde kallıktı. O dünyada en ulu este kallık zat ne desen aytayım eskertme o kitaptı. Ne şey taştan altından salsan da eskertmeni ne sul kovar ne cer tebirini oyulur sınar eski olur. A kitaba bir yerde küyse de bir yerde saklanıktı. Ondan ulu eskertme yoktu. Anı sebeple ben onu eskertmege sanayım. Bugünlükte Boris Bey ana tilini kurup barganına, yaş tölü tilibizde söyleşmegenine bek jarsıydı. İnternet televideniyada koşulup dünyanı türlendirgençe bizni milletinde türlendirip baradıla deydi. Boris жазуучуларны жазмай турган заманлар болмас. Siz bu saatte ne zat işni üsübla küreşesiz? Bu saatte bu jaş tölünün içinde, sabilerin içinde amallık etkiliyle köpten köp olup baralı. Anı sebeple köpten beri de meni esimdeydi. O sabilerin içinde amallık etkililerinin içinden alabla militsiyana, bu saatte politsiyana, kullukçuları, kalay işlegenlerin içinden rıza çazarga dep durayım da endi bu saatte povest yazganma endi arı beri bir türlü geçikleri var dansı boşalğanga sanayım ana endi atı da türlenip türlese cukusuz keçele dep anı bitirgen mi bizni atalarımız analarımız sabilerimiz Tış krallı tilini bilseyle süyelle ana tilini bilgeninden ise yani unamayla Karaçay tilini neye gerekti degen aytıp alay etip var. Yaşavda ürene barır kesibizni tilibiz degençe etedile de. Bunda tilini bilge gerek, tilini bilmesen sonra ne kaladı? Tilini bilmesen anın tarihinde birlik tilse. Biz ne tilde yazılganını yalnız bir milletin tilinde de yazılıp duyduk. Ne Orusça, ne İngilizce. Bir tilde yazılıp duyduk. Biz bir tilde yazılacak. Adamoğlu iki seyirlik zatını çıkargandı dünyaya. Birincisi kitabını basmalap adamlara caygan. İkinci televiziya. Adamlarını kitaplardan okugandan değil. O iki alay boğatta. Televiziya önde iki zattı. Alay halka televiziya köpsüne bu yaş adamlarına amallık öğretip olundu. Kalay vurlarga, kalay tırnarga, kalay amalık eterge, kalay adam öldürge. Anda yolların, jorukların kögüstük. Etken amallığın kalay yaşırıga gerekli izinde. Kögüstük kalay kögüstük oldu. Örtünen inirge derim. Bu cangılıklarını aytsala da, cangılıklarda da hemen bu amallık, anı kögüstük oldu. Avul kıyıllıktı. Yazıcılarını okuyucuları yoktu. Ne de azdı. Sonra okugan adamın bulmasa yazarın kalay gelmeydi. 20 yılga joğuk boladı. Boris Bey rayonlu veteranlarını sovetini председателі bolğallı. 21 martda özden uluğa 78 yıl toldu. Ol tuğan günlerin belgilerge sümeydi. Alayağını sügen adamla tengleri özden uluğa bizni üsübüz bavullu salam aytadılar.
bek ulu tilini master Karaçay prozaga desek, çıkışlarda ayıbı yok. Köp ötkendi. Bu ahır 20 yılın içinde bu Sayış Çarşısı'nda bir etilgen içinde de bu kıyını da vardı. Sağlığın esnasında ne geklendi, barımızda perişivat desek, çıkışlarda ayıbı olmaz oynadı. Ben ulu sözünde göreme, iyi adamı da sanayım ama ulu tenkayımız alay olsa barımızda, onda bizden kırdık. Tüz adamdı, tüzlük dedi. Yani çünkü macazman zatları Ademi baktala işlerinde adamlık da başta ana kardeşlerinde köçken olur, ana canından hayvan o gacalara ademine ana canında o bilesta da bizim de köçücü oluşkan Macir Türkası ömrüne ve Karaçay Germonika'da oynadı zaniyeti meşhur oldu. O barda şkolası ana canında başta bir moluna kesilen. Sonra kesinlikle ilgili adamlığı, benim çünkü yaratan olayısına Allah sağlıklı versin, milletimiz doktora gerektiren kitaplarla. Kesibizini etken iyiliklerin, ilgili yaşlarını, etken iyiliklerin bizim milletimiz unutup koyarga bir zaman öştü. Bizde bakımlılar da, ilgililer de, jigitler de, batırlar da, oğullar da, ötkürler de çıkmışandılar. Alınan bir iki söz aytkandan sonra artta unutup koyarlar. Bir gün Karaçay'la, Arı Nazmu'ya karamayla, açık barım dep karayla adamlar kıyınlık yaşauga düşkendiler. Karkin başına kalgandı, iş yok. Artık da gidecek Karaçay'da, endi Karaçay'ın eski yerlerinde millet var da açığa başına atkan nazmı kitap okuyan az kalgandı. Ana dilinde okunamaydılar. O yüzden alnı barım deskeге kalan saatte Prometey'in etken işini üşeydim, adamın etken işi. Allah razı olsun, köp tanışlarım, yazıcılar, Nemede payet de baytmayın, nazmıçılar, cızçılar, Karaçay'ın adamların var da tanıma. Bugün günde Appalan Pilal, Nemede prozada küreşken. Daha da bir iki adam, bizim küçük Karaçay'da Barış Bey, Üzdelen Barış Bey, olmazsa ben görmeyeyim adam. Karaçay dilde yazgan. Sözden aytırga varisini karnaşımı sügençe süyene. Min anı körsem yüreğim kuangan etet, kölüm tolgan etet, yaşarım keredi. İlk de men burcuğa teresimi, ilk de bu yılda işleyeyim, ilk de kitaplarla küreşeyim deyip mallayga jetemi. Sağ olsun. Ne teceriksiz Barış? Bundan arı tecerime, nizat teceriksiz. Adamıga kendiri geyni alaytkandı. Самое красивое для человека – это здоровье. Deydi. Ey Maruzat, gene aytkan. Sonra o sebepten anga koşar zatım oldu. Allah süyek sağlık versin, ömür yaşav versin. Har tutkan işinden kuansın. Har koluna algan kalamı sınmasın. Koluna ağırlık çektirmesin. Başında tarkaymasın birimi, uzakka varsın yaşaucu olur. Mana itiraz değil mi? Üyde isinden kuansın. Anı kurşalagan, tögereğinde aylanan adamla ana dağan bosulla. Ağola milletke dağan verebiledi. Sözü bile, işi bile, beti bile, suyumu bile, atlamı bile, nesi bile de. Sağ olsun, köp yaşasın. Allah yaşla, köp tusulla, kararbazda. Yemin Allah. Oldu aytırım. Magomedoviç, bundan arı Barış Bey'e ne teceriksiz? Bundan arı men anga yaşav tecerikme. Sağlık tecerikme. Üydegisi bile, üyü bile, kuvanç bile yaşasın, ent da yaşasın. Kuruç köken bile kalmayın. Başka ellerimizni de, rayonumuzni da caraştırıp, tarihin caraşıp, biz de anga kuvanıp okur gibi Allah etsin. Allah razı olsun, sağ ol. Bundan arı Barış Bey'e ne teceriksiz? Bundan bir arva var sizge sağlık aytayım. Allah nögeri bolsun. Enta men bilip bunu salları köptü. Bundan arda Karaçay milletini kuandırsın. Allah. Önüzden uluğa ulu sağlık,
uzak ömür, tatlı yaşav, nasıl dünya, milletin alında ente bir günde bundan arada aylanırça, işlegen işine kıvanç gelirçe, işlegen işin siz bilesiz oldu, nemelerini, kart adamlarını, veteranlarını, askerçi veteranlarında kalan veteranlarını tamadası olup işleydi. Uzak ömür tatlı yaşav dileyim mi? Adam kart olsa yaşarabır demek şu. Öcer saatında ne bolluk deyip durat da ben Bariske'den köp kalmay 4-20 yıl bolluktu. Ben ona tilerim 3 balası var bileme. Allah'ını yaşavlarına razı oluşu nasip versin Allah. Bundan arayacağız mı koysa da ölüsün Allah literatürada. En bektilerim sağlık esenlik. En tavır 85 yıl olan saatinde da bir yübile etip barımızda sağ olup alışla eteyik deyip Allah-u Teala'dan tileyme sağ olup. Halkını tarix yoluna teren oyumlu, esli qarab, igisine igi çamanına aman çabağa biçip, çinti sıratlav çıgarmala çıgaradı Boris Bey. Ala barıda mamır jaşavga tenglikке, jigerlikке, süymeklikке joralangan çıgarmala bulgallarına kişi işekli bolmaz. Munubla sorularım boşaladıla Boris. Siz ne karavçulağa aytır sözünüz var mı da? Karavçılığa ne diyeyim? Barımız da sağlıklı boluz. Kitap okuruz. Oku, bilim, ol har zatında başıdı. Kitap aytkanını, kitapta okulan sezimlerini, har adamını yüreğinde, akılında boğan zatını sezimlerin barında kitap birgince televizyon berellik tuldu. O kitapta geroylarını kallay sezimleri boğanların çok üstallık tuldu televizyon. Kitapça. Anı sebeple kitabını okurga unutmağız. Karaçay tilini, ana tilini, anaça, ananı sıyıça körügüz. Alaysız bolluk tüldü. Tilini bilmesek, tilini unutsak, men Karaçaylıma deyip kökrekini vurup durgandan hayır yoktu. Millet bolluk tüldü, til unutulsa, alayçığın eskereyik, leyik, özüp gelgen adamlarımızga, sabilerimizge o zatını anlatabileyik. Barımızga daşkılık, iyilik, yaşavımızdan köp kere kuanlığız, nasipli oluruz. Ana tilin bek süygen, milletine cana vurgan жазуучунун haparları, nazmuları, povestleri, Karaçay Malkar til barlıkta ömürleden öte jaşap turluktular. Tavını tüzünü de miyi ketken adamlana, halkını sıyın költürgenlerini beredi Boris. Allah kalamını ızın uzak etsin.